tawa o ni he whakasinga tau wholofola i he whiawhiko ni pa ko tui ko tau whonu ko tau bito a bito i tāpuaki anei ko mai wholofola ko ia ko tau whanau kia he whiawhiko ni ko whaampe ke te wharola i tau tolu ni he wholofola pea hangi e ko i wholofola whakaosi o ku ana wakai kia muksio kia i o kunau me ta tau ko toa pe i hanga o e ngahi wholofola te reke ngatai hangi ko i ko ngahi whakaupau ni whiawhiko ni ko whaampe ke tau a mai whiawhiri kai ki toi wharoloa ko whaampe ke o miki nauti ko ni me sāme whawheta ki he iki wholofola me sāme walmufuru mā whā paka vesi ko na tahataha ko whaamke wharotolahia ki tau tolu pia ka pau ki te tau amanaki ato ku toi lau miniti pe toi lau miniti pe ya tau mausi au hawheta ko ia ko whaampe ke wonu mo tokanga i he whiawhiko ni pia ko pau henga wholofola pe ka pau ke marota vesi ko ni ko whaampe ke tau pakai whataha ke wholofola ko ni pe ka wholofola ko ni ko whaamu ko nautia ko nautia ka hano volo ui kai ko haparaka ko nautia is just a little note it's just a little few words ya kun hano omi anti fo i ko mahino mai anti few words ko ya a mea ko ton ke whai o ku hau whakau hange mi hinga awe tan ko tau tuku pa foki anki he no fo anga o kai whangi notes o ku livi mai ka whangi note taha fwa fia no te taha fwa mamahi ka whangi note taha o te note te te tauhi la ka whita e he eki but this note tonight is the good note same wano fuma wha vesi ko no taha taha o pehe he same ko ni he ko si hova ko o tua mue la a ia mo whakau. That's the first note. The second note pehe. E whoaki e whihova ai ala o wha ka mo nau nau. That's the second note. And the first one, it says, e ikai ta ofi e whihova whawhetai heiki ha mea re lei kia teki nau tolu au nau a ewa to tonu whawhetai heiki. E ikai ta ofi, e whihova, a mea le lei, kia teki nau tolu o nau a ewa to tonu, whawheta e ki he e ki. Ko ki whakaukau i he whiawhiko ni, te ia ka free notes, ko ki whaki ko ki api. Ka ko ki whakaukau i he whiawhiko ni upehe. God has something better for you in 2019. Kua osi tau pe ko taranaki, e he atua, a mea le lei kia te koe. Now, teka, amanaki tau hakuat ke hoa whetahi ba, o pirai e mea, o te teu e otua maau. Kua whetahi ki hei ki, ta inga tui, koe tau mo i, koe whaamuia, hangai koe lotu mo ngā ue o tau whai, o tau amanaki atu ki whakalaka-laka i mo ui ki he kahau, kua whetahi ki hei ki, hau, ta e rama whewhe e whakalaka-laka koia, ai mo ui. O ka paupe, o ka paupe teke a ewa to tonu mo e otua e whakalaka-laka ho mo ui. Kai ke ngā tai kune te onga teki tau tolu. O whia mau te toki tau a ewa whakapoto-poto whawhetai ki hei ki. E kai ke ngā tai koe tau a ewa o whia mau ki tau tolu e tau a ewa o tāu mo e whānau ai otua. Whawhetai ki hei ki o si whai he whika whā e mamalanga. Ko whaampe ke ki Samari'i, ai malanga ka whika whāna. Te he whika whā i he ki whakaukau, don't look back. O si kawa katoa malanga apia hai. Ka ko emi, o ki Samari'i pehe. Forward forever, backward never. Lalaka mau pe ki mua, pea oa, na ke toi whakahala mui, pea sioki mui. A wheta ai hei ki. Wa osti katoa wholofolahe no omi, whika whā. Ka te wili wa ki wholofolahe te awhiko ni koia. I he whiawhiko ni o kune omi, a whakaukau me whakarotolahi ka te tau tolu, i he whiawhiko ni. A mea hupakanga mea o tua, e malawa ke tāpua ki koe e ho tua, me he tai mine o au ke tau whau, o ka pau e ha, teke a ewa to tonu, teke a ewa mea moi o tua, whakawhetai ki hei ki, kai me tui. Wa tau o si whoki mai enu,
tau mahiri ate Krismasi. Lahi pangi me alelei, me tapuaki, na ke receive, na ke ma. Me ba fahinga ni iklo put receive te Krismasi. Ihe mahina ko ni, lahi mangah te tei ho mausiasi. They receive a good thing. Mahalo pe, tiki o atu hamba alelei te koe. I hoko ho pe te ko aho pa alei. Kau tala mai he fola ko ni. He i kai te ta ofia si hama, ha mea lelei, ke foaki ki a te koe, pe tāpua ki a ki koe, o ka pau e ha. Ka pau te ki a ewa to tonu, o a whetai ki heiki. Whamaa po, nai whewhe ho a ewa mai, pe sanuare wa mai ki he right now. Pa kau he ki ai. E whewhe ho a ewa, i he amalaki ki tau hoko ati a wā whetaha ki wā. Koe whehu i ia. Ka onu whamatu ani ka te tautonu. Ka inga, e tāpua ki koe si hova. Tala mau mai whine mui, e tāpua ki koe si hova, ka mau ki a ewa tautonu mo ia. Tāta aiki, whine aiki, e tāpua ki koe si hova, o ka mau ki a ewa tautonu pia mo ia. Koe nautia ki he tau fo ou, pia tohi, ou ana tohi o lai pe pā, ka tohi holo to. E ke mana tu, pia tu uha whakaukau, angai ka whakatapu. Ka te hoko lewa ki he wāwhe tahi wā. A ewa, to tonu, pea moe o tua. E koe me aia e ha, tene tāpua ki ai koe i he wāwhe tahi wā. O tau amanaki atu. O sai whahia koe na parani. O sai whahia koe na whotutu. O sai whahia sone ko seti ki ai. Ka ko ani, ka paupe tike a ewa a tonu pa moe o tua. E tonu ho parani, e tonu ho misone, e tonu ho whotutu. Wāwhe tahi ki he ki kaina tui. Manatu. Ko e te a ewa kita moe o tua, e te hauka te kita tāpua ki he te awhini, ko mau koroga, la ko hoko tāpua ki, e ko kauwhika taha pa moe onga toke tā, koe kau ki sope, a wheta e ki he iki, e ko te takanga mo moe poto te poto, ko te takanga mo vare te vare, ka tāpua ki e whiawhi koe ni, ko takanga, ko kau tangata o kunawa, ewa to tonu, e moe o tua, o ko hoko ka tāpua ki pa moe whakakoloa. Me roto mamahi, a si hoa, ko hea koe kainga si nika. E hoko mai palo whita ko maika. Tāna si hoa, maika, tāwa ki Israeli, o ki taike toi hanga tonu, e nawa ewa, ma nau tauhi mai ke te au, kua piko piko, hanau hala, pia ko, a wesia na mai whakakau, e ngahi mea ke nau whau mai ai. Pia pe whaloto lahi ieni, e he whiawhi koe ni. Ia maika, waka wahe koe hau nono, pesi ko hono walu. Tāne maika ki Israeli. He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? First, to act justly. Secondly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Act justly. Whawheta e ki hei, ki kaina tui. Koe mamahi au pito ai o tua, e ngahi. Whakawhea ngai nei whahe ka kai Israeli. Te hoko mai ke palo whita koe ni, te hoko mai palo whita ke tala, i he kaina koe ni. E he mai ka alo koe vesto hunu walu. Wana whakahāke te koe, e tangata ai ai pulelei. Peka hāmea ko kama mai ai, ka hāmea ko amanaki mai o toa ka te koe Israeli. Uraki, he whaito tonu. Whawhetai ki hei. Ua, mo ke loto ki he ofa. Ma ha loto ofa. Kano tolu, mo ke aela, ya mo o tua, i anga vai vai. E whewheka pe ngahi lote te i. Koe whaka ofa te wā, te tahabaru ke whewheka pe. Koe whakatokana ke te tau tolu. There's something called require. O pāna mea ko amanaki pe tokana mai o tua ka te tau tolu. Wahenga! Koe amanaki ki tau hoko atu ke wāwhetahi wā. O kuiaia mea tokana mai o tua. God requires something from you and me and for the whole of us. Ko ene tokana mai
kai te ngata pe te kai mai se ka ki tau tolu hea honi, ko kanga me ke tau a ewa, ihe anga tonu, kua wheta a ki he iki. Te ki tō mui o tua hia, ki wha whetau raka te ki tau ko. Tō pe ki lau miniti. Tō pe ki lau miniti. Wai e tai me whono ngā. Hangai pe ka lawe a marama na whika nima. Tā whoi e nahi mamahi, e nahi paro parema. Kana ai whai pe he opua ke te koe, ke hoko koka toka taha mālo, i ho whono ngā te amo ho tui, te amo tauhi ke he otua. Pe whine iloa i mā mani, aia ka hono hoa ko roof, aia ka hoi o Billy Graham. Nā loto he whine koe ni, kane ome na ngahi lisi, kane loto ki he na ngahi lisi koe ni, ka pehe he whine koe ni. Atua, ka pau te ke io kātoa ke ngahi lisi koe kou loto ki ai, o kou whiha laki a ka kumare ko mai. Koe koe ni, koe e taime ni ihi, o ku whainga taa koe. I he nofo i e whamiri, mahalo peti e whakawhehu ia, koe tangata tonu ni ka te au pe ikai, koe whine tonu ni ka te au pe ikai. I he siasi, koe tua tahato tonu ni e tonga tonu pe ikai. Ka omi pe ehe o tua, i ha, e whakamalo hiki koe. I ho tui, pe mo tau e o tua. O whitai ki he iki tanga tui, e he whiawhika ni, tau te muka mateu teu, e u toi pe lau miniti. Whenai ho whakawhea ngai ki he otua, i he tauni. O kuke a ewa to tonu nai pe mo otua pe i kai. O kuke whia mawa e tāpua ki, e tō mai he whorofora, hei kai ke tā awhia si hawa, aine lei. Pia toki lau tonu o kuna wa ewa to tonu, whakawhetai ki he iki. O ku ngā aue aki hanei ko ka venga nā ku omia te tau tolu, God has something better. That's I'm thinking for next year. Maybe we have something good this year, but for next year, God has prepared something better. Amen. Not only that, October Mafawa, good, better, best. We need the best one. Why don't we receive the best one next year? God has something best for us in 2019. Ko tau positive, ko tau thinking ia, tau positive ki ai, tau tui ki ai. O ma tau tau atua, kuna osi pakanaki ia. It's only you, if you walk in the right way, God can give it to you. Osi ma tau tau pe atua ia. Ngahi tāpa kima, ngahi whamanu ia. He's holding it. He's just ready. When you are ready, He will give it to you. Pau te tau laka, mo a ewa, anga tōne hua awhetahi wā, te tau tuwhe tāpua ki, te tau tuwhe whamanu ia, te tau sio i he tāpua ka atua i he whamiri, te tau sio i he tāpua ka atua i he siasi. O whamama, o mahe mo tokanga au tawa ki tole mo, kore pika mo kata kure ake walungu, ka pekuri te whitu. Hallelujah. Tau maranga whika urua ki, Kamarasi ka te tau tolu. O mahu inga, ke tau whakaosu mālohi. Whakawhetai ki hiki. Kapau tau whakaosu mālohi, he tauni te tau kamata mālohi, i he kamata anga e tau whuou. Tika ua, mune omga te tau tolu, tau laka i he ikuna, whakawhetai ki he iki. This is our hope. Koe tau amanaki ia, ke tau laka me he ikuna ki he ikuna. Tika tolu. Ne omni, I say, be a blessing in the house of the Lord. Whakawhetai ki he iki. Ke hoko koe ka tuka taha tāpuaki. I ho tū mai ho. Whakawhetai. I ho hiwa apu hoko koe tuka taha tāpuaki. I he wakai atu. I he whiawhiko ni. Pika whā. Don't look back. Whika ni ma. Ma whāo atu. Ma whāo atu ki mua. Te te holoto. Tope miniti e. Nima. Whamapa opo mai. O whakakau. Tope minite nima pia. O se wafe taha waru. Whakata holoto. I he otua. Whakapa korea. I he hiko mai kapiwa.
Pagkata, kalau to kahanu tutunga, on mo bui, kapag lahat kalau ke korfa boleh, kapag bete, kami lang miniti. Kata hok watu, ke wafi tahiba, kata wa ama totong nubema otua. Haleluya. Malo itu kita sisi. Haleluya. Mama koko bui. Nete digelaka tiwa fitahiba. Ike hoko katawa. Ike laka tuihi kuna. Awa tinggal kasih kimui. Apa watu? Something better and something best for you in 2019. So then we defy. Ame kotoa hukui ame kotoa exercício. Nada hukui ojalá hagas tu kotoa a
mafi malo fa ka makamai fa he vale a fiona ma tu ta nei ki he wa feta wa I ta o ko ni o tua o ku ma fonga ia I tau ki ta me fai fa mo o ku ke fai ki ma nga mo a fia mai o tua ko ma vahenga e ni district 1 o tua ko ke malu pe mo ha wa tau he a fiona ya ma fra malo a tu me fra feta ia ke a fiona o tua ko ma rotu ia ka mata anga ta ko ni o hane ko ngai folo folo ni ma fanongo ki ai tuku o tua ke mau hau o tua o ka mata I ta ko ni ka mata anga aku malo o tua tu ke mau hau I hi kona o te mau te sio ki mo ka mau mafawa tu ki mo ke tu ke mau te o tua ke ngai tu unga ku ke ui ai ki mau tolu o ho fana to mai mau lota ki ha fiona mau ilo o ku te ha fiona nda le le ke ki mau tolu e tai no mau e ba ko tolu ai ka mai ha fiona ko mau lotu pai ta pe kina mai va henga ta pe kina ak na tol ko to pe ku na he ma le traffico ni kawa ahi ko to pe ko ma lo tu ia tu mai ho lau mari pe ke ara ma ke ko tu pani ma ke mo wi ko ta ko to pe ta pe ki no pe fo ma lo ia aki ma to lu ia ta ko ni me si ta ke la hi ta ha tu ko ma lo pe a a fo ma lo to ko ia ko ke lu si e hulu ano pe a ho alo ma lo tu ke a fiona tu ke a fio o ki ai pe ngai fi ma o ko yo ma ngahi lo to
ngai palani mo ngai whatutu ki he tau ko ni whawhetaki wa. Ko maulo tu ia atua ki whawhetau raki ka ki whakai ki tengi nau tolu. Tāpai ki na atua, Dr. Steven, pe whakasista ali, pe mai klupu mei tonga. Ta mai o maulot ki hawhiona ki mea ngawa ko ta mau i he kuanga whakaosi, pe mai tini ko ni. O mau hapai o atu ka tengi nau tolu, ko whepea whetu te nau iai. Whakaawhena pe ke tāpai ki na pe ke whamanu ia ki nau tolu. Ko ia ka ngahi visoni pa mga palani ki kahau. Ta mai o maulotu ki hawhiona. Tu ke peheo tu a ho whawhetau raki ki te ngau tolu. Mau mana tua te wahe ngā ta mai. Mau mana tua te whaiwhikau si kāru. Kau ma whaiwhikau ana hina o tua. Ai whamiri pe mo sia sio mau hapai o atu ki he hawhiona. Mau mana tua te hawhiona palu ka marinta. Ai whamiri pe mo sia si. Tāpe tino pe ki whamanu ia. Mau mana tua tua ane ki he hawhiona. Whamiri ka mo sia sio tua ki whamanu ia pe ki tāpe kina. Mau mana tua ta whaiwhika ofa ka uma Sister Navy ki hawhiona. Ta mai ka maulo tu ia ho tāpa ki mo whamanu ia. Mau mana tua ta saia ka uma whia whaaki ki weringa toni pa me whamiri mo sia si. Ke kawa hawhiona pa ke tāpa kina. Whamanu ia pa ke tāpa kina. Ke mo ui ka peho ki kreisi o tua. Whamiri ka mo sia si ta mai. O mau amanaki atu o tua. Ki he tāpua ki kafa kafa. O ngahi mea malawa he hawhiona. Ke whawhetau raki ki he mau ngahi mo ui. Ai wahe ngā ta mai. Mau mana tua ke hawhiona ba ai original. A kai tonga New Zealand ni. Mau lotu ki hawhiona hau whakaaki a ke he tau koe ni. Mau lotu ki hawhiona tāpua ki me whamanu ia hawhiona. Mau hana naki atu o tua ki he tonga wike koe ni i he wike lotu. Mau whawhi ho lau maari ke te mau tolu mau ai pe. Omi ka mo loto loto ngā. Angai ka ngai wholofola mau teu. Amanaki atu ki ai o tua. Ngahi. Parani me ngai whotutu o tua mau loto te kasi ki hawhiona. O tua mau mana tua ka ose o wike lotu koe ni o tua. E ke hoko hoko atu e ngā ue. Ka mai, kai te mau wha malawa hamea i te ki mau tolu pe. Kai ole te kaua e hawhiona mo ki mau tolu. Kai mau lotu ia i te mo e mau lotu whaka o tua. Tuku mai o tua ho lau maari e ki ke tāke kina ki mau tolu. Kai ke tāpe kina tuka taha katoa behe whiawhi ko ni. Woki atu ho malu iwa mo tata ki mo whakahauwhi. Kai ke whakatupule kina i pia tāpua ki ke tuka taha katoa pe. Mau loti o moe hu i ho wawha pe sisu ko koe pe ka ko mau wha mo ui. E me ni pia ka kesa tau i ko sisu kala si o whaitua. Pia mo na lau maari maano ni ofi tuk mo kuma tolu ka whini o na hiri. Kai whai pia tai mata. Pia tai mata. Amen. Happy